Pozdrav svima i dobrodošli u predzadnje izdanje vašeg omiljenog webinara Karijeroteka u zaklade u organizaciji Zaklade Znanje na djelu. Malo me proljeće ovo zbunilo. Prvo sam prošli put zapravo očekivala jedan tjedan prije da bude webinar. Danas evo malo mi se petlja jezik, ali sam jako uzbuđena da vas danas vodimo u jedan odjel koji je, vjerujem, svima onako jednim dijelom nedokučiv. Mislim da mnogi imaju pitanja upravo po pitanju tog odjela, no prije nego što vam kažem o čemu je riječ, a vjerujem da znate, osim onih padobranaca koji će kapati još nekoliko minuta, pa da vam onda kažem zapravo o čemu se ovdje radi. Kao što znate, vaši omiljeni webinari održavaju se 2 puta mjesečno, zadnja 2 četvrtka u mjesecu, s početkom u 17 sati. Međutim, za idući put ćemo napraviti iznimku, tako da idući četvrtak vas očekuje zadnja runda ovog webinara. Inače, bi bilo jako lijepo od vas, znate, da nam se i dalje javljate s vašim komentarima, pohvalama i prijedlozima na našu Facebook stranicu Znanje na djelu ili na istoimeni Instagram profil Znanje na djelu. Dajte nam neke prijedloge koga da vam još dovedemo, to nam je vrlo značajno, na kraju krajeva i vama korisno. I hvala vam što i dalje nas obasipate pitanjima za naše drage goste. Pa evo, tako ćemo danas pokucati na vrata odjela ljudskih resursa. Ne znam kako vi stojite po tom pitanju, međutim, meni uvijek to bude onako, zvuči mi prilično atraktivno kad neko kaže, ti radiš u HR-u. I onda si mislim, wow, pa šta se to radi u HR-u? Uvijek nekako si mislim, aha, vi sigurno tamo nešto morate rješavati, šta? Neke unutarnje konflikte, čime se vi točno bavite, ali nije ni važno, ono super zvuči. Ali da ja ne duljim pretjerano, danas će nam malo više o tome reći Petra Abramović, inače u odjelu ljudskih resursa Bosch Hrvatska. Petra, bog. Hej, pozdrav svima. Jel radno vrijeme još uvijek traje? Mi imamo zapravo fleksibilno radno vrijeme, od 7:30 do 9 možemo doći bilo kad i isto tako otići od 3:30 do 6 bilo kad. Znači, samo je bitno da odradimo svoje zadatke u tom danu. Je to samo za vas u ljudskim resursima ili svi imaju? Ne, za sve. za sve. Super mi je bilo zapravo ovo što si rekla da reagiraš, wow, ljudski resursi. Obično dobim reakciju onako, ljudski resursi. Tako da drago mi je da imaš, da ima i pozitivnih konotacija rada u ljudskim resursima. Stvarno je i rješavamo međusobne konflikte, ali osim toga radimo i puno na motivaciji zaposlenika i razvoju karijera zaposlenika i na poslagivanje zaposlenika u timovima, nekakvi people skills, razvoj i edukacije zapravo tih zaposlenika, ajmo reći human soft skills koji trebaju razviti zaposlenici. Što još? Dosta se bavimo zapravo i administracijom samom koja je potrebna sa zakonskog dijela. Što se tiče, obračuna plaće, ugovora, prijave, odjave na mirovinsko i slično. Pa gdje su onda ljudski resursi u Boschu najpotrebniji? Po pitanju čega? U svemu. Nema onda nekakva prioritizacija, top 3? Pa zapravo tu kod nas se najviše bavimo ovim razvojem karijera i motivacijom zaposlenika. Uz to naravno i ovaj zakonski dio administracije, to bi bilo, ajmo reći, top 3. Šta je ta top 3 tebi najzanimljivije? S čim se ti najradije hvataš u koštac? Nije toliko često u Boschu, zato što se ljudi ne mijenjaju često u Boschu. Svi volimo raditi ovdje. Selekcije. I meni je jako zabavno kad napokon imamo priliku zaposliti nekog novog i onda zapravo prilika upoznavanja novih ljudi. Dobro, neću te sad biti nešto pitala, ali neću, vratit ću se sad na ovo. Mi je jako zanimljivo, vjerujem da će biti i svima koji nas slušaju. Uvijek dobro dođe neki savjet po pitanju zapošljavanja i pripreme za zapošljavanje. Međutim, voljela bih nekako naglasiti tu važnost ljudskih resursa u jednoj firmi. Kako funkcioniraju firme koje nemaju odjel za ljudske resurse? Koja je nekakva razlika? Čemu doprinose ljudski resursi unutar jedne zdrave kompanije?
Pa ljudski resursi pridonose upravo tome da su zaposlenici zadovoljni, zato što imaju jedan odjel u kojem mogu doći i riješiti neke svoje probleme. Mi imamo projekt gdje pratimo zadovoljstvo zaposlenika i ako vidimo da nam zadovoljstvo zaposlenika pada, pitamo ih što možemo napraviti po pitanju toga da zapravo unaprijedimo njihovo zadovoljstvo i njihovim radnim zadacima i okolinom u kojoj rade i od opreme do suradnika i slično. Mhm. Imaš nekakvu jutarnju rutinu kad dođeš na posao u tom svom prilagodljivom vremenskom razdoblju ujutro? Da, znači prva stvar, upalim kompjuter, naručim hranu, to je najbitnije, moramo biti Odmah u 9. odmah u 9. Moramo biti nahranjeni i spremni za rad. Skuham kavu i popijem kavu ujutro sa kolegama i kolegicama, malo prodiskutiramo kakav dan očekujemo, kakav je bio prijašnji dan i što nas zapravo čeka pred nama od radnih zadataka. A imate neku svoju kantinu kao ili naručuješ negdje od ovih? Naručujemo ili si donesemo od doma. Dobro, čekaj, kad onda ručaš ako u 9 sati naručuješ hranu? Pa, ovisi kako se dogovorimo za taj dan i koliko sastanaka ima. Obično negdje oko 12:01 ja, a ima i ljudi koji ne doručkuju, pa onda odu, ne znam, u 10:30 jesti. Da malo zagrijemo ljude koji nas slušaju, hoću pustiti prvu anketu prije nego što nastavimo s našim ljudima razgovorom. A to je sljedeće. U ljudskim resursima ponajviše rješavaju međuljudske odnose. Znači, interni neki konflikti među zaposlenicima, jer naime, evo, ja sam uvijek mislila da je uglavnom to čime se ljudski resursi bave i da zaposlenici uvijek znaju koga mogu nazvati kad ga ovaj krivo pogledao, s ovim se posvađa, ovaj je ujutro zakasnio i tako dalje. Međutim, evo daću vam vremena, vi fino recite što mislite. Ti, Petra, reci, koje je tvoje nekakvo viđenje, tvoja percepcija, je li tvoj posao stresan? Ovisi kako kada. Rekla bi generalno nije, ali ima onako nekakvih trenutaka kada je ipak puno zadataka odjednom, sve je hitno, sve je bitno i onda zna biti stresan. Kako se ti nosiš sa stresom? Planinarim. Volim stvarno otići i isključiti se u planinu bez mobitela, bez ičega, samo ja i prijatelji, 2 psa i priroda. A na poslu, u trenutku kad se stres događa, imaš stres lopticu ili nešto, vreću za boksanje? Ne, popis i zadovoljstvo od križenja zadataka. Gotovo da osjetim to, prođu me trnci kad se sjedim tog osjećaja ugode. Što bi rekla da je najzahtjevnije u tom poslu? Balansirati između onoga što zaposlenici žele i trebaju i onoga što im kompanija može pružiti. Zapravo uloga ljudskih resursa je tu da bude zagovornik i kompanije, ali i zaposlenika koji rade u toj kompaniji. Drago mi je da su naši dragi ljudi iz publike koordinirani sa mnom, tako evo Maša Glasnović u chatu pita koji je najzabavniji dio tvog posla? Organiziranje team buildinga. Znači, smišljanje aktivnosti koje će zaposlenici proći na team buildingu, kako zapravo da stvorimo nekakvu bolji timski duh između ljudi i da se svi zajedno nekako i zabavimo u procesu toga. Ima li uopće kreativnog dijela? Ima dosta. Pogotovo što se tiče zapravo selekcije za neke možda teže zaposlive poslove, kad nema puno prijava, onda moraš ići aktivno tražiti ljude, tipa na LinkedIn i onda zapravo biti jako kreativan u načinu na koji ćeš im i pristupiti i
na koji ćeš zapravo naći neke ljude ako ti trebaš nekog specifičnog. To mi je jako zanimljivo. Kako funkcionira to, recimo? Kako bi na jednom primjeru, ne znam je li to poslovna tajna, kad trebaš aktivno ti tražiti kandidata, na koji način? Mislim, prvo, je li samo LinkedIn ta platforma ili postoji još i neki drugi način kako doći do nekog, na način da ti kao iz perspektive poslodavca pristupaš potencijalnom kandidatu? Ovisi koja pozicija se traži. Na primjer, za LinkedIn je super platforma zato što većina danas ju i koristi, ali ako ti treba neko specifični, ajmo reći tipa dizajneri, onda bi možda otišla na stranice koje su specificirane za dizajnere gdje oni mogu izložiti svoje portfolije i na taj način ih zapravo našla i kontaktirala. I kako im se onda obratiš? Kao, šta napišeš? Hej. Ili došao, došla? Pa, uglavnom se predstavim firmu i napišem zapravo što mi tražimo i pitam ako su zainteresirani možda za neki intervju. A kako si ti došla do ove pozicije? Za tebe isto tako, što bi se reklo, skautali ili si nekim drugim putevima revolucije došla do Boša? Ja sam se prijavila na oglas. Na moj posao je bio objavljen oglas, svidio mi se opis posla i Boš je naravno svima poznat, tako da nije bilo baš puno izbora. Jednostavno sam se prijavila, prošla selekciju, upoznala super ljude tijekom selekcije. Mi imamo inače u Bošu assessment centra gdje se zapravo najboljih 4 kandidata, odnosno kandidata koji najbolje odgovaraju toj poziciji, upozna i zajedno rješavaju zadatak, tako da i taj dio sam prošla i onda su zapravo na kraju se odlučili za mene. Svaka čast. Evo ovako retroaktivno da ti kažem i da ti odmah pokažem rezultate ankete. Evo da svi vidite da je 83% publike odgovorilo da nije istina da u ljudskim resursima rješavate samo međuljudske odnose, dok evo 17% dijeli moje mišljenje. Mislim da se vi samo time po cijele dane bavite. Jesi imala već nekih situacija gdje si morala ugasiti vatru? Ne, nije baš bilo takvih situacija. Više je bilo možda sa strane nije mi ok surađivati sa ovom osobom, ajmo vidjeti što možemo tu napraviti. Konstantan proces davanja i primanja feedbacka. Kad malo bolje razmislim, žao mi je da ja nikad nisam išla na neki razgovor u HR, ne da radim, nego da sa mnom priča čovjek koji radi u HR-u, pa da ja postavim koje pitanje, ali zato smo tu mogućnost pružili evo našoj dragoj publici. Tako da u chatu imamo još nekoliko pitanja. Konkretno, Ivanu Vrbanik zanima što zapravo radi Bosch. Bosch je dio velike grupacije Robert Bosch. U Hrvatskoj smo zapravo isključivo orijentirani za prodaju Bosch proizvoda. Znači imamo električne alate, imamo toplinsku tehniku, imamo auto opremu i uz to imamo još neke druge odjele tipa building technologies koji se bavi prodajem ovih sigurnosnih kamera, aparata, sustava za gašenje požara i slično. A koje onda obrazovanje, odnosno iz kojih struka sve mogu biti zainteresirani za rad u ljudskim resursima? Pa mislim da je najviše zapravo psihologa i ekonomista. Na ekonomiji postoji diplomski na tu temu. Dosta psihologa je u zadnje vrijeme, obzirom da se cijeli svijet HR-a dosta mijenja i više se stavlja naglasak na motivaciju zaposlenika. Ovi sa ekonomskog smjera možda bi više bili u odjelima gdje ima više administracije i više ovih dijelova što se tiče plaća. Tako da
mislim da zapravo je najbitnije za ovu poziciju da je osoba svestrana, da ima people skills, znači da voli razgovarati s ljudima, da je empatična, da brine zapravo o ljudima. Bili netko tko je recimo temperamentan, glasan, ko je možda malo manje, ne znam kako to reći, smireno, imao šanse u HR-u? Rekla bi da. Nije, bitno je zapravo koja je kultura u firmi i na koji način se firma postavlja prema tom odjelu. Neko bi preporučila nekome zaposlenje u ljudskim resursima? Zato što je to jedan zanimljiv, dinamičan posao gdje se može kombinirati više nekakvih znanja koje stječeš tijekom života. Na primjer, ja onako volim u slobodno vrijeme crtati. Tu u Bošu sam preuzela ulogu internih komunikacija i zapravo dobila priliku da radim newslettere za zaposlenike i zapravo taj skill ne toliko crtanja nego interesiranja za grafički dizajn iskoristim na tu stranu. Mislim da je HR jedna onako otvoreno polje gdje se može puno toga naučiti, ali i razvijati u različitim smjerovima. Došli smo do druge naše ankete. Za rad u odjelu ljudskih resursa bolje je biti mlad, star ili svejedno. Sad vidjet ćemo je li ovo trik pitanje, možda nehotice i jest. Ovako, Sonju Dušek zanima, imaš li savjet za nekoga tko se prvi put javlja na natječaj za posao? Znači, na što bi ljudi trebali pripaziti? U kojem smislu prvi put? Kao uopće nema radnog iskustva ili... Ne nužno radnog iskustva, nego na prvi, recimo, pravi posao, radni odnos. Znači da nije nešto povremeno, honorarno ili vezano uz obrazovanje. Znači prvi put izlazimo na tržište rada i spremamo se u tu ludu avanturu zvanu prijavljivanje na natječaje za posao. I sad neki tvoj savjet, kako bi ti ohrabrila našu ekipu koja nas sluša i gleda. Najvažnije je CV. CV je zapravo dobro motivacijsko pismo. CV bi trebalo zapravo pisati na način da se fokusira na oglas za koji se prijavljuje. Znači ne napisati apsolutno sve ikad u taj CV, nego specifične vještine i znanja i nekakvo iskustvo za taj oglas. Isto tako motivacijsko pismo nije baš najbolje pisati generalno, nego baš specificirati zašto ta firma, što je inspiriralo osobu da se prijavi u tu firmu i na koji način bi ta osoba mogla zapravo pridonijeti svojim iskustvom i vještinama toj firmi. A kod samog sastavljanja životopisa, s obzirom da se i tu malo lome koplja, šta je najvažnije kod životopisa? Da lijepo bude ukrašen, da ima pozadinu, da ima fotku, da nema fotku, da ima puno teksta, malo teksta ili nešto četvrto? Da je dobro organiziran, da je sažet, da nema previše teksta i što zapravo mislim po dobro organiziran, da je vizualno jasno meni kao osobi koja će čitati taj CV gdje mogu naći koje informacije. Ako me zanima radno iskustvo, da je radno iskustvo većim slovima napisano kao podnaslov. Ako me zanima obrazovanje, da odmah to letimično mogu vidjeti. Ajde da te malo odvrtimo unatrag, recimo u nekakve srednjoškolske klupe. Jesi li tada mogla pretpostaviti ili si možda imala želju završiti ovdje gdje si danas? Znači upravo u ovoj branši i na ovoj funkciji. Ne, nisam imala pojma. Zapravo životni put me doveo do tud. Već sam u srednjoj školi skužila da bih htjela studirati psihologiju jer me zanimalo neki međuljudski odnosi i rješavanje tih međuljudskih odnosa i uglavnom ljudi su me zanimali. Tijekom faksa sam shvatila da zapravo psihologija je više od
samo onog što vidimo u filmovima, da neko razgovara sa tobom ili slično, i da tu ima zapravo puno različitih karijernih puteva. I onda sam malo bila zbunjena, pa sam odlučila, ok, idem skupiti što više iskustva da zapravo znam što želim raditi na kraju. Tako sam volontirala na Hrabrom telefonu i u Dječjoj kući Borovje. Znači, to je savjetovalište za djecu i roditelje i zapravo nekakve preventivne radionice za djecu. Nakon toga sam našla studentski posao baš u HR-u i tu sam nekako našla se u tome, ajmo reći, i odlučila da je to neki smjer u kojem želim dalje nastavljati razvijati svoju karijeru. A na kojem faksu si završila psihologiju? Hrvatski studiji. Što je to što se još može raditi sa završenom psihologijom? Ovo što si malo prije rekla, mislila si da je psihologija zapravo jedna stvar, a ispostavilo se da to nudi puno više mogućnosti. Zapravo, dosta mojih kolega je završilo u HR-u na kraju. Dosta nas je došlo sa idejom da hoćemo biti klinički psiholozi, znači psiholog koji radi u bolnici sa osobama koje imaju psihičke poremećaje. Osim toga, to dvoje psiholog može raditi kao savjetovatelj i terapeut. Znači, tu je razlika u biti sa kojom težinom psiholoških poremećaja se osoba bavi. Uz to može raditi u Centru za socijalnu skrb. Jedna kolegica je prešla u dizajn i bavi se UX, UI, user experience dizajnom. Tu ima dosta zapravo kognitivne psihologije, način na koji ljudi razmišljaju i koriste nekakve aplikacije. Može se ići i u nekakve znanstvene vode, provođenje istraživanja, gledanje nekih poveznica između određenih ponašanja i slično. Što bi ti radila da ne radiš ovo? Da ne radim ovo? Teško pitanje. Imam puno hobija, tako da je teško odabrati. Mi vidjeti koji su nam odgovori na ovu drugu anketu. Čekala sam ju kao zebli sunce. Evo, pustit ću sad da svi vide. Znači, 0% odgovora kaže da je za rad u odjelu ljudskih resursa najbolje biti mlad, znači 0% odgovora. Međutim, 33% odgovora ide tome da ipak treba biti stariji pa raditi u ljudskim resursima, ali glavnina ljudi kaže 67%, to je to zlatna brojka, svejedno je irelevantno jesi li mlad ili star ako znaš što radiš. Pa sada ja pitam tebe nekakvo mišljenje o tome koliko je važno biti mlad ili star, odnosno jesu li godine uopće važne ili presudne za rad u ljudskim resursima? Ne bi rekla da jesu. Svaka, naravno, dob ima svoju prednost. Stariji mogu biti mudri, imati više iskustva, pa im je neke stvari i lakše raditi, a mladi mogu biti više motivirani i donijeti nekakva modernija rješenja koje su više onako izvan kutije. Da to nekako povežemo sa samom psihologijom. Što je za psihologiju najvažnije kad govorimo o obrazovanju? Je li to štreberski onako da se sve odradi po PS-u, kako spada da se u roku završavaju svi zadaci, ili skupljanje bilo kakvog radnog iskustva tijekom samog obrazovanja? Znači, šta je važnije, teorija ili iskustvo kad govorimo o području psihologije? Oboje. Definitivno oboje. Samim volontiranjem ja sam skupila dosta iskustva i upoznala sam stvarno divne ljude, ali da sam imala samo to iskustvo ne bi mogla završiti fakultet, niti se baviti na kraju psihologijom. Da bi osoba bila psiholog mora završiti 5 godina fakulteta. A zašto je onda to zanimanje toliko popularno? Mislim, ne znam kako je sada. Prema pričama koje čujem je psihologija i dalje nešto za što se traži mjesto više, odnosno ljudi se bore svim silama da nekako upadu na psihologiju. Nevažno koji faks je, pričam baš o ovom smjeru. Zašto? Pa, moj dojam je da ljudi žele saznati više o sebi i samim time i saznati više o drugima.
Wow, čovječe. Jesi li ti više saznala o sebi ili o drugima kroz psihologiju? Dobro pitanje. Pa tu negdje podjednako bi rekla. Mislim da je definitivno veliku ulogu igralo u načinu na koji se ja sad ljutim na ljude. Teško mi je naljutiti se na ljude zato što na neki način razumijem od kud dolaze i onda nije istinska ljutnja ta koju osjećam. Nego što osjećaš ako nije ljutnja? Koju emociju? Empatiju i razumijevanje. To je to što si ti naučila u radu u ljudskim resursima. Malo prije si govorila o radnom iskustvu koje je jednako važno kad govorimo o obrazovanju kao i teorijski dio, zato što jako puno toga možeš naučiti i na kraju krajeva unaprijediti svoje vještine i nekakva općenita znanja. Što je to što si ti ovdje na ovom konkretnom poslu naučila u pogledu svojih vještina u bilo kakvom smislu? Znači, odnos prema sebi, prema drugima, prema poslu. Kao jedna mlada osoba koja, evo, radi u jednoj takvoj firmi, da se nešto uspjelo tu naučiti? Pa da, definitivno. Ja sam ušla u zapravo ljudske resurse sa idejom da su oni tu da isključivo štite zaposlenike. Tijekom rada ovdje sam zapravo naučila da ne možemo zapravo uvijek reći zaposlenicima da to ćemo vam omogućiti, zato što netko mora to sve i platiti, a to je zapravo firma i onda zapravo treba naći taj balans. Još uvijek učim o tom balansu, ali to je nekako nešto što bi istaknula. I koja je tvoja super moć? Čitam misli. Ne, mislim, šalim se. Obično kad ljudima kažem da sam psiholog, onda je reakcija ti sigurno znaš čitati misli. Pa eto, ne bi rekla da znam čitati misli, ali možda prepoznat neke obrasce ponašanja bolje od drugih i primijetiti ih, da. To me sad sjetilo ono što si rekla na početku, da je tvoje iskustvo, za razliku od mojeg, kad ljudi čuju gdje radiš, uvijek kao ajme meni HR u tom stilu, dok je moje iskustvo sasvim suprotno. Što po time misliš? Kako ljudi percipiraju u radu u HR-u? Zašto takav nekakav izraz? Više drugi ljudi, onako, ako HR nije toliko uključen u motivaciju i razvoj zaposlenika, onda jedina stvari koje dobivaju od HR-a su ili jako dobre vijesti ili jako loše vijesti. I više sa te strane je onda onako u HR. Aha, kao glasnici, a? Da. Moje zadnje pitanje, da budemo i korisni, da se ne zafrkavamo sad cijelo vrijeme, je to da daš jedan savjet ovim mladim ljudima koji možda žele jednog dana poslati nova Petra Abramović, a da ti daš savjet 16-godišnjoj sebi. Znači da si sad ponovno u srednjoškolskim klupama, znajući evo što se dogodilo i što se događa u tvojem životu, koji bi si savjet dala, na što bi pripazila? Puno više se druži s ljudima, razvijaj vještine od početka i možda uči češće. Nemoj biti toliki kampanjac. A čekaj, kako to misliš više se druži s ljudima? Više posveti vremena na stvaranje nekakvih konekcija i slušanje iskustva drugih ljudi, jer zapravo iz toga najviše naučiš. Dobro zvuči. Mislim da ću ja isto primijeniti tvoj savjet. Hvala ti na tome. Pustit ću nam sad treću anketu koja je važna i nama, a i svima onima koji nas prate iz četvrtka u četvrtka i hvala im na tome. Međutim, tko zna, možda evo prema vašim odgovorima neće više biti četvrtkom ovaj webinar. Dajte nam molim vas savjet koji je najbolji termin za karijeroteku. Ne mora biti četvrtkom, vidjet ćemo, prilagodit ćemo se kako god je vama zgodnije. Idući četvrtak, malo za promjenu,
da sezona nije na samom kraju, družili bismo se za 3 tjedna, ovako se družimo već za tjedan dana i time zatvaramo sezonu vaših omiljenih webinara do jeseni i novih pobjeda. A zato idući put, tako da to bude jedan veličanstven završetak, ćemo imati 2 govornika, znači 2 gosti, i to Sergejena s Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta, imat ćemo jednog rudara i jednog naftaša, međutim ne želimo vam otkriti ime i prezime, imena i prezimena, nego bismo rado da nam se recimo vi javite na naše društvene mreže ili na Facebook stranicu Znanje na djelu ili na istoimeni Instagram profil, pa da probate pogoditi. A onda tko zna, ako netko i uspije pogoditi, možda ćemo mi smisliti neku lijepu nagradu u vidu crteža, možda će Petra nešto nacrtati, možda ćemo mi nešto tako pohvaliti ili nešto zgodno pripremiti, ali u svakom slučaju dajte ljudi, javljajte nam se, molim te da te društvene mreže malo procvjetaju. Da današnjeg webinara u svakom slučaju ne bi bilo i da nije Petra Abramović, koja je super zanimljive stvari rekla. Hvala ti, jer više mi upitnik nije nad glavom, ali i Bosch Hrvatska, koji nam je vrijedan partner na današnjem webinaru, bez kojih ne bi bilo ni Petre, ni mene, ni Znanja na djelu, nikoga. Petra, ti se osjećaš dobro nakon svega ovoga? Tako je, da. I odlično. Je, dobro je, odlično. 5 od 5, ne 3 od 5, nego 5 od 5. Reci samo još jedno bonus pitanje, šta ćeš raditi sad kad prekinemo ovaj webinar? Sjedam u auto i idem prošetati pse. Hvala ti još jedno, možda se i vidimo u nekoj od šuma ili na nekoj od livada. Nemoj mi reći kamo ideš, dopusti da se slučajno sretnemo i vidimo se kad se vidimo. Bok! Ćao!